isi yaremwa ubu tuvugana nibwo abayituye bari mu gikorwa gihambaye kurusha ibindi byose byabayeho mbere mu bijyanye no gukingira cyangwa kwikingira indwara y'icyorezo cyabituriyeho icyarimwe ntaho gisize muri rusange. Mu mibare y'ubu nkora iki kiganiro ni doze miliyoni 213 z'inkingo za Covid-19 zimaze guhabwa bazihawe mu bihugu bigera muri 95 bitandukanye mu isi. Nikingira ubu riri ku muvuduko wa doze zisaga miliyoni 6 ku munsi zitangwa mu isi yose ku mpuzandengo, bikumvikana n'ubundi bwo ko haherewe kubo mu bihugu bikize kurusha ibindi. Covid yingiye ni indwara cyangwa se icyorezo cy'ubusumbane buhambaye n'ubundi busanzweho bunagaragara mu isi. Ubukire n'ubukene by'abantu n'ibihugu byabo kuva ku kukirinda, kuvura no gukingira, imiti n'inkingo nabyo byose nuko nguko birakorwa n'ubundi mu busumbane buhambaye kuri iyi ngingo. Bitaba ibyo hakaba n'ibiciro by'abafite menshi n'abatayafite cyangwa bafite make ku bijyanye n'inkingo. Ni icyorezo ubundi cyafatwa nk'indorerwamo y'ubusumbane koko mu isi mu bijyanye n'ubutunzi, zikaba inkingo nanone ziboneka mu buryo butandukanye, abakize bakazigurira, abandi bagategereza ubwisungane bujyana n'ibyiciro by'ubukene n'ubukire ubwo ngubwo babarizwamo nk'abatuye isi hagendewe nyine ku bukire n'ubukene bw'ibihugu byabo. Si ibyo gusa, haniyongeraho n'icyo kuba izo nkingo ahubwo nazo zaboneka si ikibazo gusa cyo kuzigura, oya ahubwo zo ziri hehe? Ziri he ko zirangira gukorwa zaraguzwe kera cyane, abazikora ari bo bishyura ahubwo babahaye amafaranga yabo kera baraziguze, cyangwa se ahubwo baranabafashije no mu kuzikora ari byo? Saho ubusumbane nk'ubwo buri gusa rero. Hirya no hino abategetsi abangaba n'imiryango yabo bagiye biba inkingo byo kuziba, barikingira cyangwa barakingirwa n'imiryango yabo mbere y'igihe. Muri rusange mu bijyanye n'ibikorwa byo gukingira Covid-19 hose mu isi byashimangiwe neza ko bigomba guhera ku byiciro runaka byihariye binazwi, hashingiwe nyine ku bafite ibyago byo kwandura cyangwa kwicwa na Covid-19 kurusha abandi. Ibyo byagizwe hame hafi hose. Ndavuga ko bagiye bibizo nkingo n'ukuziba ni nabyo koko kuko babikoze Rwihishwa ngo hatagira n'ababimenya, ariko henshi byaramenyekanye wanavana ahubwo ubujura noneho hakaza muri cyafatwa nko guteshuka ku nshingano ubundi baba bafite mu buryo bukomeye, kuko ubwabo abo ngabo nyine ari nabo bagiye bashinga ayo mabwiriza hirya no hino mu bihugu. Wavanaho ibyo ngibyo hakazamo ubwo ngubwo no kwikunda nyine kudasanzwe kutakagombye kuranga abategetsi nk'abo ngabo, uretse ko wenda nta n'uwiyanga byo, ariko byarakozwe henshi cyane bagenda babeshya rubanda batyo. Ariko abaje konerwa n'imbwa muri bo ntabwo byabaguye amahoro, kuko bagiye bafatirwa mu cyuho akaboko mu dusanduku tw'inkingo mu buryo bunyuranije n'amategeko, batyo ahaba ibihano cyangwa se aho amategeko akurikizwa abategetsi nabo bakaba bahanwa koko. Abo ngabo byabakozeho ku ikubitiro batakaza n'imyanya yabagiraga abategetsi, batyo barasezera. Reka tugendere ku ngero z'ibiheruka kuba mu bihugu bibiri gusa, wenda mu Burayi no muri Amerika. Muri Peru abaguwe gitumbuko nguko hagati muri uku kwezi ni Madame Elizabeth Astete, uyu yari minisitiri w'ububanyi n'amahanga muri iki gihugu, ndetse na Pilar Mazzetti, minisitiri w'ubuzima. Aba bose bahise begura ku mirimo yabo muri guverinoma ya Peru, kuko bombi bafite aho bahuriye na dosiye yo gukingirwa no gukingira Covid-19 mbere y'abaturage bandi n'abagombaga kuba ari bo bahawe inkingo mbere y'abandi. Elizabeth Astete yarabyemeye, avuga neza ko yakingiwe Covid-19 Rwihishwa ryo binanyuranije n'amabwiriza yose yashyizweho. Ati nibyo rwose ntabwo mpakana, niko byagenze. Nanahisemo rero kwegura ku mwanya wanjye wa minisitiri w'ububanyi n'amahanga, kandi rwose ndabisabira imbabazi abanyaperu bose. Ibyo twakoze ni amakosa akomeye, turabyicuza. Uyu yari yararangije kwikingiza Covid-19 mu kwa mbere k'uyu mwaka mbere y'abandi bose nabo mu byiciro ubundi byagaragajwe ko ari bo bagomba kubanza gukingirwa biturutse ku buryo abari bo bakwibasirwa cyane na Covid-19 kurusha abandi, barimo nabo ngabo baba bakuze cyane, abaganga ndetse n'abashinzwe umutekano, nk'uko n'ahandi hose ubwo ngubwo bari baragiye bashyirwa mu byiciro byagiye bikingirwa mbere aho batangiye gukingira. Ibi ngibi bikimara kumenyekana, Perezida wa Peru Bwana Francisco Sagasti ati ibi ngibi ni igitangaza rwose, ni ukwikunda gukomeye, ubugambanyi n'ikintu giteye uburakari kuri twese. Aba bakoze amakosa akomeye cyane bagomba guhanirwa byanze bikunze. Aha muri Peru kandi uretse aba baminisitiri babiri, noneho n'uwahoze ari perezida w'iki gihugu Martin Vizcarra yari ku butegetsi kuva mu 2018 kugera ejo bundi mu 2020, nawe ubwo yahise aza ku rutonde rw'abafatiwe mu cyuho nk'icyo ngicyo. Yari yararangije gukingirwa Covid-19 mu kwa 10 k'umwaka ushize.
ni mu byumweru biki gusa byaburaga ngo inteko ishinga amategeko inamweguze kuri uyu mwanya w'umukuru w'igihugu. Yakingiwe rero akiri perezida, akingirwa kare cyane nta n'undi urabutswe. Martin Viskara ubu ngubu uri no kwiyamamariza umwanya mu nteko ishinga amategeko y'iki gihugu cya Peru, ubundi ikaba n'inteko ishinga amategeko irihariye cyane ku rwego rw'isi yose, kuko mu buryo butangaje ifite ububasha bukomeye muri iki gihugu, aho yeguza abaperezida umusubirizo ikabagiraho ijambo, ikamera nk'aho ari ifite ubutegetsi nyabwo ahangaha muri Peru. Aha rero bwana Viskara byatumye nawe asunikirwa mu kwisobanura kugira ngo agaragaze neza impamvu yakingiwe Covid-19 mbere y'abandi baturage bose, yewe na mbere ubwo ngubwo Yabo byemejwe ko ari bo bagomba guherwaho muri gahunda zo gukingira. None haza kwisobanura avuga ko we yemeye kwitanga ubwe nk'umukorerabushake wo kugeragerezwaho urukingo rwa Sinopharm, ngo barumugeragerejeho rero kimwe n'ibindi bihumbi byinshi by'abanyaperu. Ibyo iyo biba ari byo koko cyari kuba ari igikorwa kidasanzwe. Ntibisanzwe koko umukuru w'igihugu ugenda akaba yakwemera kwitanga atyo akageragerezwaho urukingo, byari kuba ari indashyikirwa. Ariko byahe ibyo kajya ntabwo ariko byagenze, kuko kaminuza yakoze iki gikorwa cyo gutera inkingo abazigeragerejweho iyo yabyamaganiye kure. Bati ntatubeshyere rwose bwana Viskara, ntaho twigeze duhurira nawe muri icyo gikorwa, niyisobanure neza atanga izindi ngingo n'umunyapolitiki ntabwo azibuze, ariko ntaduhuze n'ibikorwa bye nk'ibyo bitujyana mu makosa n'ibyaha bye, abazwi bye kandi asubiza atadushyizemo kuko ntaho duhurira nawe. Ibyo ni nabyo byaje guhita bivamo ako kanya no kwegura kwihuse kwa Minisitiri w'Ubuzima Madame Pilar Mazzetti, aho ni muri Peru. I Burayi naho nibyo byagarutsweho mu mpera z'ukwa mbere gushize, ubwo General Miguel Angel Villarroya wari umugaba mukuru w'ingabo za Espagne nawe yibwirizaga kegura kuri uyu mwanya tariki 23 z'ukwa mbere mu bihumbi 2021, nyuma yo kwitwaza ubwo buhangange bwe mu gihugu agakingirwa Covid-19 mbere y'abandi baturage bose, na mbere yewe yababarizwa mu byiciro byemejwe ko ari bo bagomba guherwaho mu gukingira. Aho nta cyari gukurikiraho kindi bikimara kumenyekana bikanagarukwaho n'ibiro ntaramakuru AFP, yahise yibwiriza nawe ibaruwa yo kwegura kwe ahita yishyikiriza Minisitiri w'Ingabo Margarita Robles. Muri Espagne ho benshi ni n'abasirikare bakuru babigenje batyo, kuko ndi wahise nawe yirukanwa ku mirimo ye n'umuri Lieutenant Colonel wakoraga muri Etat Major, mu gihe n'abandi basirikare bakuru muri Espagne mu buyobozi bukuru bw'ingabo nabo bakomeje kugenda bakorwaho amaperereza kuri iyi ngingo yo kuba barakingiwe Covid-19 Rwihishwa mbere y'ibyiciro byagombaga gukingirwa mbere y'abandi. Uretse ariko nanone abasirikare ahangaha muri Espagne n'abandi bategetsi batandukanye b'abasivili n'abanyapolitiki, ubu n'uburiganya bakoze ku bwinshi bakingirwa mbere cyane y'abandi baturage. Abo ngabo bakabamo nk'urugero Manuel Villegas, uyu nawe yafatiwe mu cyuho ahita yegura ku mwanya w'ubuyobozi bw'akarere k'ubuzima ka Murcia mu majyepfo ashyira uburasirazuba bw'iki gihugu cya Espagne. Reka tugaruke noneho ku yindi ngingo, ngwese ko kubundi inkingo nk'izi ngizi zimaze guhabwa batari bake mwese, miliyoni zisaga 200 nk'uko twabagarutseho, z'ubundi zirakingira koko. Igihe zatangiwe kugeza ubu ngubu zirahindura iki kuri iki cyorezo? Muri make bimaze kugaragara nuko nguko hakingirwa abantu benshi, ari nako ubushobozi bwo kurinda ubwandu izi nkingo zifite burushaho kugenda bugaragara. Abakoze inkingo ziri gukoreshwa koko hirya no hino mwese ubu ngubu mu gukingira Covid-19, murabyibuka nabo bakirangiza kuzikora niko bagiye badutangariza twese imibare itandukanye y'ijanisha riri hejuru cyane ry'ubushobozi bwazo koko mu gukingira abatuye isi iki cyorezo cya Covid-19, ku buryo nyine zitezweho byanze bikunze kugabanya umubare w'abashobora kwandura coronavirus bakarwara Covid-19, kuba barwara nyine bakaremba byo kurinda bagezwa kwa muganga cyangwa se ngo icyorezo kibahitane. Ibyo byago byose bigashyirwa hasi biturutse nyine ku bushobozi bw'izi nkingo nk'uko abazikoze babigaragaje. Tugendere ku rugero rw'ibiheruka muri Ecosse, Scotland. Ubushakashatsi buhaheruka bwakorewe ku bantu miliyoni n'ibihumbi 500 bose baheruka gukingirwa Covid-19 ahangaha, bugaragaza ko nyuma y'igihe kingana n'ukwezi kumwe cyangwa se ibyumweru 4 bamaze guhabwa doze ya mbere y'urukingo rwa Pfizer-BioNTech, ngo rwagabanije koko ku kigero cya 85% ibyago baruhawe bagira byo kuba bakwandura bakarembye na Covid-19, byo kuba barinda bagezwa mu bitaro cyangwa se ngo ibe yabica. Ni mu gihe iryo janisha ryabaye ahubwo kuri 95% ku rukingo rwa AstraZeneca. Kugeza ubu kandi mu bijyanye n'inkingo za Covid-19 ziri kwifashishwa hirya no hino mwese mu gukingira, ikindi kibazo kibazwa kenshi ni ikigira kitese ubundi abakingiwe bo ntabwo baba bashobora n'ubundi guhererekanya virusi banduza abandi, cyangwa abo bandi bakaba ari bo babanduza ari byo baba barakingiwe cyangwa batarakingiwe. Ibyo byose ubu ngubu aho byareberwa neza ubu ngubu kurusha ahandi ni muri Israel,
ari nabo ba champion ubu ngubu bo gukingira Covid-19 mu isi, kuko bari imbere cyane mu bamaze gukingira umubare munini cyane cyangwa se ijanisha rinini ry'abaturage babo. Aha rero ubushakashatsi bwinshi bugenda buhakorerwa kuri izi nkingo bigaragazwa neza ko butanga icyizere ko ibintu byose bigenda neza, nk'aho ubushakashatsi buheruka gukorerwa ku baganga n'abakozi baho mu bitaro babarirwa mu bihumbi 9 bakingiwe bugaragaza neza ko urukingo rwa Pfizer bahawe rwashyize hasi ubushobozi bw'ihererekanwa ry'ubwandu kuri 89.4%. Ngibyo naho butaha. Ntibigusaba ubu kuva aho uri ngo ugiye kurangura utega indege cyangwa ngo uhangayitswe n'amakuru make udafite ku bicuruzwa, kuva ku kurangura kugera ku bwikorezi bwabyo. Niyo mpamvu Speed Freight turi hano. Dutanga serivisi z'ubwikorezi mu ndege n'amato mu nyanja, ku butaka, naho turahari mu mihanda miremire iva ku byambu bya Dar es Salaam na Mombasa. Dufasha abacuruzi kubona ibyo bakeneye kandi byujuje ubuziranenge, ndetse tukabafasha no kubona visa zibazana mu Bushinwa. Dutumikira kandi abacuruzi baguze n'abantu batazi, ibyo tukabibakorera bitabasabye kuza mu Bushinwa. Mu Bushinwa mwaduhamagara kuri guteranya 86 139 222 103 nayo Kigali mukaduhamagara kuri guteranya 250 78 86 08 502. Umucuruzi ashobora gusura urubuga rwacu wa eshatu@speedfreight.rawa akaba yaranguriraho ibyo ashaka akanishyura ari Kigali. Si byo gusa kandi ashobora gushyira amafaranga ye kuri konti zacu Kigali tukayamutangira ku ba suppliers be hano mu Bushinwa cyangwa akabadutumaho. Ashobora kandi no kutwifashisha tukamushakira abafatanyabikorwa bizewe mu bijyanye n'ibyo akora. Speed Freight dufite ibiro yiwu na Guangzhou mu Bushinwa, tukagira ibindi Dar es Salaam muri Tanzania ni Kigali mu Rwanda. Speed Freight. Twese duharanire kugira umubiri ufite ubudahangarwa. Ibyo ni ibigerwaho turya indyo yuzuye ikungahaye kandi ku ntungamubiri zose. Nta kiribwa na kimwe cyakugeza kuri urwo rwego kuruta spirulina. Niyo mpamvu ikigo HFC Limited cyahisemo guhinga no gutunganya spirulina kugira ngo abanyarwanda twese tuyibone mu buryo bwizewe kandi butworoheye. Mu ntungamubiri ziboneka muri spirulina twavugamo ibyubaka umubiri ku kigero kiri hagati ya 50 na 70%, ibivumbikisho ndetse na acid ituruka mu bivumbikisho fatty acids biri ku kigero cy'amagarama 36 muri garama 100 z'ifu ya spirulina, hakabamo ibitera imbaraga nabyo ku kigero cy'amagarama za vitamini ndetse n'imyunyungugu, hakaza n'ibikatsi fibers ndetse n'ibindi. Spirulina ikiribwa n'ikinyobwa mu buryo bwihariye. Nk'ubwo bitunga umubiri cyangwa proteine biboneka mu magarama 100 gusa ya spirulina bingana n'ibiboneka muri garama 500 zose z'inyama. Spirulina ikagira ubutare cyangwa iron bungana n'ububoneka mu bisorori bitatu bya epinari. Hakaza beta carotene ingana n'iboneka muri karoti 18, vitamine A ingana n'iboneka mu biyiko bitatu byose by'ingano zidaseye muri spirulina, potassium ingana n'iboneka mu bisorori bitatu by'umuceri, calcium ingana n'iboneka mu birahuri bitatu by'amata. Uwariye cyangwa kanywa spirulina acukubiri no kurwaragurika kuko imufasha kuzamura ubudahangarwa bw'umubiri we, ikarwanya umunaniro ukabije, kubura amaraso cyangwa kugabanuka kwayo ndetse n'ibindi byinshi. Spirulina ni nziza cyane ku bantu bose bakora siporo kuko ibafasha gusigasira utunyangingo fatizo tw'umubiri cells. Inafasha abafite ubwandu bwa sida kuzamura abasirikare b'umubiri. HFC Limited tugufasha kubona spirulina bitakugoye. Mu mujyi wa Kigali wadusanga muri City Market ndetse no kuri Chic mu iduka ryitwa Healthy Home imirire hamwe. Mukaduhamagara kandi no kuri 07 87 31 63 23 cyangwa kuri 07 86 42 10 03. HFC Limited.